Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi na tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando no lawen dagbe podo nando ma ho me jrado ho. Mi na so no ma nu pipon gbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo polo kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le mvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lo me podo na do moi to go flame pata. Bẹ́ẹ̀ wọ́n náà bọ̀ torí pé nínú lílẹ̀ jẹ́ ehe ní osọ́hìá ọ̀tàwùrò kpọ́lọ́ mẹ́ nínú ehe hìá lólè yéyí òfan kpó dé náà mi di inú jílẹ̀ kpó dé angeli lọ sọ títè bòtò di dọ̀mọ́ fún kpó jílẹ̀ tẹ́ḿpìlì jùwé ìtàn lọ kpó àgbà lọ kpó yéhe tó sísẹ́ tó ìmẹ̀lẹ̀ kpó ṣìgbà jo awagbo heti to gbonu templi lo ton dali do ajile blo na kosi lewe ye yina otoda ho wiwe lo we ye na yi afo do sindai ho osun kande elan awe yina so na kundeto shi yina so na kundeto shi awile yina dodai oho azan fo shirokpo elan kande ko to ede vome ehelewe ati na mono awele kpo sobati awele kpo he to ote to chiwiere aihon ton nko eyin mede pepe dro na do gble awuna ye mion na ton son onu yeton me chegbonu bo fio kento yeton le eyin mede pepe dro na do gble awuna ye na ye ma na no ma hu dole tonko ehele ti do na do su olon na chikun ja to dai zangbe yeton memblo to dai zangbe yeton memblo ye so ti do to osinji na do diezun ohun podo na do yi azonyina kan lepo do ho ayigba to we poponu he yejro wenuena yena ko dotana okunu yeton vo kanli he ton son odo makote me chegbonu lo na fun hwan haye bona gba hwan yeton bona so huye oshio yeton na mlai to hontonu oto daholo tome he yinoyo yi gbigbo do yiro do sodomi po Egypti po fi he ga ye he ekwe okruno miton do satin gote podo son gbeto leme wenu leme ogbe leme podo to akota leme na to osisio yede ton mo ho azan aton po oda azan aton po oda po
ye mana jike ye nize o shio ye ton di do o yohwe de me ye heti to aigba jile na so jaya do yeji home ye ton na vivi ye na so nonu ye nozo na yewe gan awe hele ko sayana ye heti to aigba jile utu to azan aton po odapo godo igbo ogbe ton son shiwewe de bio yeme ye so fonchite to afo ye ton ji obudaho so je ye hekun ye leji ye so se ogbedaho de son olome wa to dido hlan ye tomo mi heji wa ofi ye so heji olon to asrome kento ye ton le so to ye kun to jle do polome aigba hwihwan daho de hwan tato oto daho loton holi ayi to aigba hwihwan lome peto foton shianwe we yehu obuso diye he ponle ye so pakigona chiwewe olonton tidon aweto chuai pon tidon atonto soja yi ya angeli shanweto sokun ye so se ogbedaho le son olome wa to jidomo ahodu aihon ton lezun ahodu okluno mi ton poklisti eton ton po ewo na soto ahodu kakadoi me o konukun ene hesian to shiwe nukon le to aisiten yeton me le lo chekoli shionukun yeton ayi bolitai chiwewe domo mi dokpanawe okruno shiwewe kan hu nukpo hie me heti bokoti bosoja na hie ko yi nhron daho twe boko soto aholdu omegble akotale omegble twe so wa po ojle osio leton po na yenido dakwe na ye na hie ni so do yi nunina hlan devi yewe gan tuele hlan mewiwe le podo hlan yehe dibusi onyi tuele pevi poda hopo bo nando husudo yehe to aihon husudo le ye hun tempeli chiwe we ton tai to olome ye somu opotin alenu eton ton to tempeli me abisotin ogbe wanyan aigba hwihwan po kensu da hopo ni she bo ni lomulo mi nupa ye goto me sunu me yonu mi wana pipe to krisi me abi ni mate ko soyin me wana pipe to krisi me ni je mi na yi to Jesus si nko me e pa ye godo mulo nu he mimo to tade na e he o so ya o ta o ton dodo owe ma pevi de he apostle John ye yue do ni yison e he yin angeli lo si an lo me angeli he do afo e he yin adusi to ohuji amion tonto e he yin aigba ohuji bo wenu eyi iro ogbede dronu ide di kini ni gbo gangan bo osun vovo chanwe donu bo mi o tun mo na do gbigbolewe donu siba ni romulo mi nunu eto bo yin mede nunu ye gligli mi na mo romulo o to hia de mi ma mo nukru je me pátápátá to e he so hia o ta o ton ro me udie ye to tuntun mo na die
ntoli wende apostle Jean edu eheyin owe pevi lo pogodo mi flilo edorendo wende na to dudu ena vivi to nu etome shigba ena veto eheyin a dovi etome bo bibe he otawuro potonlo ye yi afokpan de di njlenu bo ohwe lo esiso wen angeli lo egbepote otodido fún bojile templi jiwi eweton po agbalo po yehe to sise to emele po bo ni minando bele son nu he nu plonto nu meto wewe ston siso siton lele yele do wene nu lo Israeli le yena ko gba templi yeton atonto de me ejuna se jiwi ewete but ni mi pon okoloji mi gamono dide ye dodo nugbo shiba boya do apajire de fode but mi le manwe but de nge mo yigbon to gbigbo sin kokona dali we ndo mu lo ye hoene nu we boya ina dra ayi hopon na ndo pon agun krisiton to ayi gbaji na ndo du ihia do abi nando hia jevo mehe krisi tonto nugbo mele mehe do sen to nugbo poto atodo pome ni fiflina mi domulo wenwe apo krisi Jesu e dison li ton kaka bodo je Samalia si otome bonudo chikone bedo sin to tokpa bodo ino gbigbo kun ton we do te fini to li edura pe memenyonu Samalia ton he nyonu titan he la wenda gbeto ho kun tome e cambie so de memenyu mene edo hudo asu mena asu dagbene ton ayiha si eton edo hiado edo ofegba huhu aho ofe huhu chiwe eweton na lo nyo chiwe ewe ntoli de Kristi Jesu do de hie odo emile melele emi do sin de mi gane bo ve ma so pu ipon pede mo si na ta ide asisa buna sakaka so imavo me e donido ye dora mi do mlo o sole jiwe na se jiwe ewete me de vole do fide voe bo Kristi Jesu donido eheu ni nwe na we tire lo so we ma we chohan to me uta ni afọ kun kwanto me mi na mo hogbe ni lote e donido ni nwe na we do tire so di bo me sento nugbo jiwe eweton le ye na sen jiwe eweton nugbo podo atodo pome bo we ni pepenu de mi wa jiwe ewe sinu kan boya to go ho eto me boya to kwe mi ton legbe to zan mi ton le me to nuglo na do lita ina baba na do sin na do jihan pe mi no itonto eheyin o agba eheyin òfin wíwé eton lo sinu kan nido inwe na mi me vive chede mo mi mo edo amlo emi do pero po bo emi mo lo emi to da o sinu kan bo to kogona to gun lo do ye to si se ma o ye to ma o pa bo o han de ye do ji lo edo mo te se gbe lo pon gba gbe lo ti ayi gba ji fi bo ma do mi sigba ogbe lo gbon ma ye emi le oso sugbon de ti to lorun kan to gun lorun kan bo edo to ma o lo pa bo etreso bo eme polita yi bo de ndo hia bo do jeflin remi flin o hogbe memenyon loton do hogbe na we he do ri to li wenu do holo yi wa ye mi do we de pepe nu de mi no litai we de pepe de ai ha mi to eno note to nugbo pa to do po me na do senji we we mi no itonto he agba wiwe templi eton lo sinko bon boya me sento jiwe eweton abi me sento Kristi Jesu to nugbo ko da to do po mele we na te po na de dofo ina hia ye jerofo ntoli ido eni je tempili lo ete o to ina je tempili ni e ma yo gbeto na mu de dura nu emi holo de yemi uwe nu de mi gan nu bo na de ton so flo iro boya yi se no bo amo no se jiwe ewe boya ano church abi ano do de to na ro ho de na ro plan very think mo do jire de ancien to kuno sinu kan abi de anje koli na ro pe kere pu ma bi on de pepe na ro pe na ro jihan pipa ton na ro jihan si sento hi hon da hode to nu yi wa ene me hey hi hon da hode to nu yi wa ene me ni jire ko so na de kun weton fie newe ye no tonte bo azon de toto momodo amansi mangangbo ni e ton son fle azon ne le no gbo
Enye ton son fle yeno yi ho gbechi wi eweton yeno yi kogona we dey nte ama yi kogona we dey nte ansaro fle we no apa epo ado pipun elole to pigbome mukiko ena ti mo na to ti ton son e ki ho siso to eme je gbangba bo ye me nu ko do dina mto ayi won ton le he tito ason igbo si apapele ido mukiko hihun da hodiwe bueno eno tun kana alido son tu clame eno tun kana gbigbo si awutu lesi bon e ma ndo yi ene lo si ale kerewe mi na ise okuno mi na ise oto baba ji wewe to nugbo pa to do po to han jiji me to samu pipa le to me na ro si gan do ndui na ro si gan do pon gbigbo e to me na ro si gan do ne do nwa yi gba ji fiton le po voto bo ma nu kon to bo pa wi bo ma mo de anyoro de gigolo tero me de le ti to pipa lo wenu yenu adra ye pon bulu he so ilo ye wenu de kun na mi do e mi yo meme yo ne eti wenu eti boto pipa ne sin dileme boto ehin ogan etonzi ofan etonzi taka mo ezomole pe chiwewe ntoli wende ya amwe yo moro e ma soto flemba e koku e ma kai ku eku ne edamro ki godaho we no okuni wa mo meto asan dagbe kon bon mado di doro ni e ben wenedi boya okuna mo me he o ni pele de fi we ne pepe nu de mo troje na do senti wewe ni ton so flem ma so yin de pa tu klache le po no jodo flem pele po no fle to no koeto bon no mo fo dio yoyo no mo hikro yoyo no mo fo ji yoyo ye no nam nu esupo enne lo mewe peto no ayi nyoba ite to no zo meton le sinu kon e maka yi merosu ache gbigbo kruno ton hallelujah boni mi façon akpa energy mi na mo do chiwewe edoto mi ko mi na no façon akpa energy mi na mo do chiwewe do di do mi do mi u me sen to chele ma won jimi tempili lo di edo yin mi u le lo so akpasa la mi to ni mi na ro pon han to gbigbo me si apa ko ni mi na pon han to agbasa me si kan e na ro tempili atonto e jule e ko to awe to wole ye ko wole awulo vo na do gbe bona isenti wewe ton ni de yun ero ho to Kristi Jesu wa to li e ma di mu do mo Kristi Jesu e hun gan to eton bon yi se do when we tempili na gbigba si anzon na bi ayi me ti wewe na dragon eton pon na no din to agume mi na mo e do me retito ogbonu e ke tempili lo ton le a o teme tito ogbonu tempili lo ton yiri ma khia jeblo ntoli kosile we yi jona we eru yin na mno me de pepe de ma no se Kristi to nubo po atoro he ma nyo achilie ne lo si se Kristi ton bon boya akoyin de hoto boya akoyin nu blato chiwe we do ejon gona asonda gbetwe ejon gona asonda gbetwe boya akoyin de hona meleton alo gona meleton chiwe we jon gona asonda gbetwe na no si no se to nubo po do atodo po me ntoli si sento eton to nubo po atodo po mele we na hiaje na o chlene lo bon nimi lile ton son o aho apa ni loji mi na wa je o apa he edoyin do o wende ko sile na iteme boya ko sile na wa iteme to akume boya agunu kongan le yena kondo popodo to gan le po na lo yigbe na nu to gan le dro wa kun Kristi tonji mwene le ma no manjo e ma nyewe dodo o ho kun ton edo bo edo e na twini na bibasi na eheyin osun kande awe osun kande awe nu bo edo to gbe me si o for the yedo azan sigba we ta yo vo peton do osun kande awe he bai o hwe atonda bo hwe atonda ni me de ma yo nu na joni mi o dodo apade jidai vive de na wa hwe atonda ni ko sile iteme ina nyinyo eheyi me sento Kristi ton le yena bia nu kuna yi flewe na royo me sento Kristi Jesu ton to nugbo podo atodo po me nko do mo to gbe tegberi
ntoli me nyi me sento Kristo to nuwa to ko e ma gbe to klein lo e na yi gbe na jawe ntoli na yo me nyi e na so nyo nu to tekun bo we do to ehe o jle ne lo me o jle to klein ton ene lo me jiwe we na se ehe o kunde to ton le retaili zogbanti awele ati na mono awele zogbanti awele retinto jiwe we ayi hon ton nko yina wa ayi gbaji iro menele me awenele nu di donator le dodo Mose po Elija po ntoli idoro mede na do hihon na ro singa sulon bo chikuni majablo mi po menu e sulon bo chikun maja to wewe me eliwe menu ele osis wo hu Mose we yo wule we so pe ha Kristi Jesu na do singa no ni akonpin pa we de Kristi Jesu do so a ya to gigule to me nyomi we de ro isology na ro ho de bo Peter Jan ati Jackie ero ya mlon doto kolo do yemi we ehe kunde to enele yina wa son chiwe wedi mo yina hwavu gli to wenwe kosile na yi teme bo yina bia nkuna ayiho mo yido meti to ayiho mele home na gbele ye somo bo ye ma anyo fie yina gbon wenyi no akambio yediro ni Kristi si angumo yi fitewe mi le na te eyin yi emi no mro chiwe we ma anjo mi do ntoli ni mi pon owe okuno to me wende o tu claro timoto wende eli do solo bo chiku ma do ja na hwe aton iro o kuve humele kaka we no ze vie ton le bro du bon aholu o deto o kanji we lonu wa chite do eni hu eli ntoli wo ezo mo nu mo ko do jijo shiba eli so sebo so dodo dai so jiwe we de na o lo ni si hando hu we eli wo makune ndinudo emondudu bodu ndinudo tevie ton le de ron wa so po epole yiwule lo su mondudu bodu na we yido manwe boya fi emi tebi jiwe we eko wule awuna sedo ehe medide ton le de do na yi kogona to akota lopolopoji bona kokona yi sinu lopolopo je wiwulate wacho azan tu kla ton enele na wa bo adoki kabel de ro ete to azan tu kla ton enele na wa eto tu jiwe we na jira hon ko sile ejuro ko sile ni mo hon gan bo ko eto azan lo ni ndo ni etre ayi hon to ndo ifufo ena so abia nkuna yi mi gbo mati me na mi bo ena bia nkuna yi na ma ye ni sigan no mo do emi ma do ki hronde ntoli ma wudu alopa teme no do hon agbeto e ko do hon na mi mo lebra nu to me kaka bo sef ye to kan chuchuro do e so do hon na mi to eyi o tenon glitchon etome do gbon gbigbo eton dali bodo gbigbo ene beto ri pe na wa yan dodo ye ma jona Kristi Jesu edomo do yan dodo han mi le ye na jona sigbaro na kan gbigbo mi to ye ma jona boni ndo gbigbo kuno ton mo de mi to so ayin han me e ba ndo gbigbo kuno ton pe ti to ayigbaji bo to kogona agun ayigba ton gbigbo ne na teno ekeyin ati na mono awe ne leme na ro si go do ho a cheton na ro sulon bo akota he na do emi ulewe emi le singan ba ile ko si na do emi lewe mi do kanga su ye ma kan mo nde pepe yi bayi bo okru no do bayi mo ina bayi mo na ro singan do hi ayo emi lewe do a check pipa bo ni ye yi nunu eto nugbo ye do na wa fe bona fe chiwe na bona din chiwe nywe bon kumonu chiwe ton awe ne le dali shi ba ye ma bayi mo ntoli wenwe na fo eheyi okwe aton dalo na no do tu kla eheyi okosile mo do ki kan jiwe ton ya iro mo o kan linyina kan na to so ayi gbaglo mo na hwa fun ha yi mo na so luto eji mo na yi yehu bo na ku wenwe na ku iro kuku eton lo chi o eton e ma di e na to flame ayi gbaji bo na mo na azanton da wa santon ta ne godo gbigbo kuno to na so ton so ran me bo bio yi me bo na so fon chite to afo eton jigle e ro wecho wenu eku ko sile o amenta yi gbaji le e ba iro me ma yon jiwe we abi me to jiwe me aforopo to age aforopo to le ho me na hunye ntoli to kla de ye o me nukumonu o jiwe we to awe ne le na he wa yi gbaji to kla na so gbeto suporan ku
to cloud na zo gbeto supo na ku ntoli yedo asu yena he asu yena kawa yena he si lezo hu e ba ro me ma kan si yena sulon me ma kan du mi na blan ngbo me ni a o che du ji hularopo to peropo na do ki go na Jesu mi ndo mra agu Kristi to gbe ti to igba jifi be auto gbe si so me nando gbo zra jre ne le me wayi kwenu na yin mo to igba jifi nko de do Kristi ni e ma o plan gun eto ni na mi hi kron jan e na mi ni note do apostle Jean o ko se gbe lobo e do kwenu na du lo e na vivi to nu eto me sigba e na veto ho eto me vivero ne ye to tade na ni ivero ne ro tade na ni bo kwenu e ro nkukuto e ro o to nle meti to igba jile na nanu ina sendu ndo edele do ho me na hu ye na ro eteku sigba kwenu na fun o si so devo na so jeji o buda ho na jeji sigba ina no helon ina no helon bo kwenu ye helon poro ina do yi ina do yi kigo ye tome ina do yi kigo ye tome bo kwenu ye bio kigo lo me ina yi chiwe ewe de mi singan mo fine do mu lo chiwewe e do ho gbon lo palepo na gbeto ni singan do mo hlen gan bo nu kon eton me de pepe man kan ti mo na no te wona dodo e ma basi ganji e ma ti de singan do mo e ma singan ti de singan do we ntoli to jlene le godo ye dodo ye na mo do mu lo o fifonu lo na wa bo ogbe o eheyin o angeli chan we toto na yin dido ni ko ififin na mi do mo to ta o to me do ni ogbe o angeli chan we ton lo yin dido lo ye aho o jle ma so timba aholu ayibaton na yin chiwe ewe ton po Kristi Jesu ton po kaka doi hiado okuno ni hia mi je gbigbo kuno to ni hemi no te clichan to jle ne le mi ni me na tin to jle ne le mi nde pepe ni ma sete na mi son eheyin chiwe ewe me blo nde pepe ni ma sete na mi blo bo ido kwende aho kunde to awenele ina heji ayigba na huan bo peto supo na ku ye iro ye do for the chanwe we na ku 7,000 personnes we ho kuno tondo bo mi na pon apa ayigba tonji ni mi gando tempili lo gba ngbo bo Israeli vilewe adan ne do gbo abi yo we soto hon konu ji we ton dele he ro occident u kerewe mwene ro tu kleine le kan ni yele to kleine me na mu na mo yan me na to do kode to we hodon le na mu na mo yan mi ton bo edodo hi ami lo me po eruna no pe si so mi ma duna tedo ayi hon iton le godo de ne po na wa juwai hole gan ayi alido mi ton eduna kwa kwe to nukun mi ton me bo mi duna mi mo hole gan lo mi ma sodo efo abro de gbaja nko mo hole gan o mi na re hole gan lo vive bona toju ni edudo ni toju po nu bibla po de po afi po veve na jiwe we po to ayi khame to we po nu kaka boya to amlo me ye lili adalo le ina do fe ye lili adagbon le ina do fe e somo me iwana e somo bo ino mlo ato a o jelile ponji do chilero di eti to de pepe bo nle po di eto o kododo ende ma so timbo to titoba na we holo na ido nyina do ayo tempo mo di we ma so hia to bo hia bo do ni ado hia anyonu supo
bon ujrede ma aton jejiwe di achoto anyulo mi ko yonu supo wona wule awuna dewe nano singando no te glitchan kakabo ujre na do ififo ma so yi nkan hun kan le boya ayin meme sun ayin meme nyunu wa momo wole gan nodo tegbe wole gan to taji wa yi wole gan na do mu ekeyin o comment na do honla son o nyra mavo o lonzo do tome ntoli edo o inaze o aholu chiwe ton ena wachi cheme bo ena dahwe ena chiole mu ina so na nina me wule bona chiwe bo sento ngbo kodo atodo pomele bo aholu na in Kristi Jesu ton na gigu ton kere ngode do chiwe ni he afomi to lodo to o edeme bo ni ma oyise nbo femi mi chale mi wa ikun kan fonu mi do la mo we so ni mi se boya anate télécharger we bona ma sa ko gbe ma e ma yin peto na mu de pon eyin ko lo peto na mu de gan se we ti tengbe lo ko lo do ye mi yan ma so inu ko gan mo egbe na no te do flen de gokora mi do mi yin do che we ndo do me hon gan to Kristi Jesu ton e so ikwede fun to ijle mi ton o gbe susu ke po me e dabo.